Usebut Menteri Rangba jong kejela ubak Preston Tensong. Mendakas ngi ula pelaj ba ya ka kalikit nyot jong ka dorbar snong laujen riu ya ka balabay tingka katkum ka Chief Minister Special Development Fund. Ubak Tensong ula pelaj ba ya kani ka kalikit nyot ya ka balatiet ha ka dor ka ba khat ar point pra iway lak tingka haringkat ka jingyadon lang jong MDC kanong tmai ubak latip lang karkngor ikertong NPP nanong tmai ikong Jasmine Lingdo urang ba snong jong kalau jenriu uba SB Kharshandi bat kiwei. Hakini kasngi urang ba snong jong kalau jenriu ru ula IT ya ka dorkas hau sembut Menteri Rangba bantau ya ka song tingka na ka benta banla ban pendap no ya ka jingtai ya ka yeng dorbar bat kumju ru na ka benta kiwei pat kijing dan kam jong ka snong. Haba ajing kran hakini kasngi uba tensong ula ong ba ka jing pelaj pat ba ya kini ka kali kan sayarap shibun ha ka banlum ya kinyut kinyar naman laki tliu yeng hakini ka snong. Ula kular ru baka sorkar jelakan setau ya ka song tingka ka bakhatsan lak tingka ban pendap ya ka jingtai ya ka yang dorbar. Kita pakai jong sorkar tentu ya kita sosno baru dong ini rak ya nam jong jela ke jeni esnong ke jeni bak ke jangkuli jeni baru kita ini kedin ya nai sistem kaji timbok ke yang ya Komisi Senong, baru kue batum juru ya pi kino sosno, baru ai boleh untuk kukerai ya kalau dia jom Indonesia. Kumbenang